Riri itigarite thiku igiri tu magoti makorwo maheanite matua ma macira ma ithurano. Magoti ni monekanite gutacokia makinya ma naihenya gutigirira ni maheana matua mao mbere ya mukano uyu kuiniririka. Kaunti-ini ya Siaya, Cornell Rasanga niwe uguthie na mbere guikarira giturwa kiu thutha wa igoti guteaniria cira uria wandikithitio ni uria wari mubunge wa Rarieda Gumbo. Akiheana itua riake, Jaji Maina nioigire Gumbo ndaheanire wuira wa gutuma uhotani wa Rasanga uteanirio, na haha niho Gumbo athirwo arihe muigana wa ciringi milioni 3 cia kurugamirira garama ya cira ucio. My finding on this issue is that the declaration was not founded on unlawful forms, as a form that contains errors is not necessarily unlawful. Verify the accuracy. Na kuo guku igoti-ini inene ria Nairobi, Jaji Fred Ochieng ni ateanirie cira uria urambikitwo ni Steve Mbogo akiregana na uhotani wa Charles Kanyi kana Jagua, na haha igoti riathana arugamirire garama ya cira ucio ya muigana wa ciringi milioni 10. The petition is dismissed in its entirety, and the petitioner is ordered to pay costs to all the respondents. The costs to the first and second respondents are capped at Kenya shillings 5 million, and the costs to the third respondent are also capped at Kenya shillings 5 million. Akiaria thutha wa itua ria igoti, Jagua nioigire riu ni ekuhota gutumikira aikari a Starehe na njira igwete. Hii kesi Mbogo alituwekea ilikuwa ya kutupotezea wakati. Sisi tulianza kazi kitambo. Kwa hivyo leo nataka niseme hapa, mbunge wa Starehe ni mumo. Kaunti-ini ya Siaya, igoti inene nirikirire mukonde uhotani wa mubunge wa Gem Elisha Odhiambo cira-ini uria wambikitwo ni mubunge wa tene wa Gem Jakoyo Midiwo, na Midiwo athwo arihe ciringi milioni 3 iri ta garama ya cira ucio. Angi aria metereire matua ma igoti megii macira ma kiumia giki ni hamwe na mutongoria wa aria aingi Adan Duale ariowe mubunge wa Garissa Town, Gavana Okoth Obado wa Migori, na Fahim Twaha uria ni gavana wa Lamu. Kurigana na watho wa ithurano, majaji no muhaka maheane matua mao makonie macira ma ithurano mieri 6 thutha wa cira ta ucio kwandikithio. Handu-ini ha Kimemia TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.